Znamo već da je Novak Đoković najbolji teniser na svetu, ali ja baš i nisam iskreno siguran kako bi se snašao na upola manjem terenu bez mrežice i sa duplo lakšim reketom i lopticom za badminton. Da li bi bio dobar i u krosmintonu Đokoviću Novače? A verovatno bi. U stvari, da li ima tenisera među krosmintoncima? To je pitanje koje postavljamo Borisu Jerkoviću iz somborskog kluba Spider. Većina igrača trenutno aktivnih su nekada u svom životu trenirali ili tenis ili badminton. Tako da najviše igrača imamo iz tih sportova. Inače u Somboru trenutno postoji jedini klub u Srbiji u kojem je moguće trenirati ovaj sport, pa ima li neke starosne granice možda za početak? Nema nikakve starosne granice, mogu da igraju deca, već deca koja mogu da drže reket u ruci, a pošto je reket mnogo laganiji od teniskih reketa, znači mogu deca već sa 5, 6, 7 godina već da počnu da treniraju, a već sa 8-9 godina mogu sasvim lepo već i da igraju. Pa eto, ako imate klince, krosminton je pravi sport, a s obzirom na to da imamo taj tenis u genima i da smo u poslednje 3-4 godine osvojili 2 medalje na evropskim prvenstvima u krosmintonu, kao i nedavno 5 novih na međunarodnom turniru u Somboru, pa može se reći da postajemo polako i krosminton sila.